Gahana apa sidoli? Mau yakin mangluhano. Ya marga nami marga hujan dulu. Gabe majalah horas majalah gabe dia para sidoli nami. Nah dapat kami. Ima sama pulang hela nami. Ia kami apa sidoli marga nami. Purba marga nam horas ma para sidoli. Mau lihat teman di mata mau lihat teman ang behita saluna. Di batik yanong na mga lihat tikin oleh hendun hari ganong. Ima di namasiala ya nakota. Manang guru nami doho hela nami imay beberemu dinaw sikop mazalo pa masong-asong perbuga susyatong atau ang huyay bakit itinaposon jalanong nga sikop di pasaha raja namang guru nami markaseragi ada nahumpara tuhami sa luhog na hula-hula na alami kapara siduli marap para siduli mahitan way maradot po lang ni kagilinton mula rumag kasulang ni gilinton mulham di julo hamma di pudi nami mulhamu di julo hami mga di pudi mo alabeng do dison Kujalo kami somong 2,000 ruta nagudangi. Bos somong dia raja nami aparas duli. Idok na tua-tua sa sinuang marapa si pilik dolang balang ihuta. Balias mami rasanya aparas duli na magkulit. Ay no latumon na pinatapatumpa. Bawal itu somong pe. Somong 2,000 ruta na buhay terbaik kami aparas duli mu. Marga purba margana. Asa dohongan sa ni pagahani na tua-tua. Titin natin mabagolang walang belang guna. O tikso sa dia. Somong 2,000 ruta na buhay pasahta betul. Asura to rami ang tanawartua de bata sa hindi tambay malihita sa loob na paso-paso na sa hasol ng tinaguhubati at honat tong diron kami bulay upasa tayo mananap para si Doli sa tuhan ni baru taon sa mahita itong mga gabi at tumarhanasan jala sa itong birawat ito pasama katua sila pasama mau lihat dari tuwi ng burung manurung. Jadi mau lihat madi Tuhan tar mau lihat manang dihitaw sa luhog na perjulusan hani mandok maulihat Tuhan murajanya mang beruna turun tohor tutuan ni raja hati pahuk pinamora ipatubuh kamu dosen esmero hamuna ima di nomor haboh tapi nami di pagatuh kamu mahami tutulang tu apara sidulina jadi baik pe apara sidulina hati tu rap pas do sonali do boy beruntung adok sobot akan ulinaringkan di raja di pamurata mulutung kami may dulu kami mati puri nami mulutung kami mati dulu kami mati puri jadi mulai dari sadar yon kita nama para sinoli mahita nasi sadar buru mahita tu duluan ngayon jadi nanti hamuna berekku dohok borokku nugatung takas nakit di pabotohon ima rata simamora at para sinoli nami mau sisa muru sebagai store itu hakka tidak lagi dua itu hok dijui hok ditertulang mulang manusia dia itu tuh beri mengalak buru nah hok beri buru itu jadi baik buru tunggu tuh kami disomar ke hutan dulu dohok do disorap dohok do ngasabot nami si terus patorahok buru tuh buru mulai diarasa dari Hola pangitu nama purba di hoborku anggo penduduk kami nama bolu tukarong sugut kaduan buru akan naulinaringkan isilas niroha tujuan narion totong mamar panukut podohan halima bapakmu bolu mulai seperti kiano halima penduduk pangitu nama bolu ima sinamora si purba jadi suang-suang ni mali hole hotto ito dari nauli di bulan nating ganon matung takas betutu naung tau jakpon ima pasu-pasuan nasihat Tuhan tak laos bisok tutu naung kapasahat namangkarar adat dohon napatalo adat apa na ditikyon kapok na dihamu ito hotto lae songon hidup na dua asal dohaduk pangina patugutu-guluku adorati di patugutu harbo nang nasar madua malek pulau kodok tudulon dari pagiring alat pagiring buru saat tamu tok tunamar nini saat tunamar no langsung songoni kanang dihamu nasa luhut na keluarga besar na maramarangi opanak isi bagat tingin dari dulu di berbatua horas talaga mahamotong na maramarangi sa luhut na totong mahamu marsi paulo saat solu satu buktian di 3 ras diduga hole na tomot di bulan nunga satu tuh jalo hami somari ima guling sinamot manang titim maraku saat mahitot paggabihan sautu para rata totong mahita di ramon itu madudu
Jadi main. Suara RP emang para musik kasih dalam kami Raja Buka Zulu benda emang maha bodak nahu batusi suara tidak tanda Yang nanti atuan dan piga tu si Lukas di bola dan piga sakkan ni tua silakan ni rohana. Suanare mang baru datang baru asal bibang dua mi nama rasuatan yang nakun mi lima puluh nami. Di nasikok taulahan ruhnya ada patah nasamarana tu rohani Tuhan. Di sore kami siap hula-hula baca tunggal. Pasahat telah pasahat tu ulos pasamot asimat rohani mata nama tua de bata. Sai mana mo nauli mana mo nadingga mo diho amang baru do nabor alai tarlumoy ma tuang kapinapar mo jadi nabar ko mana tong sohana pinaboy terbaik kami atau ulang panyas mahami na magkulit alai magtanyang mahita tuamat ta namar tua di bata asa buy di tambay di hita akasilas ni roho asa dohanan nami matong sohon dohan ni na tua asa berhati di tago-tago ni lembu ada haluk kata gudul horbo nang mamang baruku sa payu di papu sahat mata tunaman ini sahat tunamar napa sahat ina sabu tino buhuwat ya tawa mata kumat ni balibi bupa sahat tamen lulus pasamadon namang baru asimar hani mata namar tua de bata sahat mahita tu pang nabi tu marharasan jala diur madhok nibi pasahan ba dia pada pertikiono iya madi nang banjalo pa masuk perbugasuk kan siya jorone niruhanami ano dilas niruhanami dino si kompa mo manjalo pa masuk disuruh kami ang kababa mo oma ito ina sude keluar ka nama ulas niruh iman na pasahatan ulas sigat jang rabi ulas nagadjang kami yang nami matong tomat tanah mertua de bata sai somot torok ni ulos somma torok ni pinoptarmu jara somot gajang ni ulos somma nang gajang ni umurmu asa dahonan nami matong sama padahan ni tua asa makuling matagaling hawana palu-paluna asiruan itu Panginoon nami to namat tanah mertua de bata so manonton ni hamu mangabi-ngabi jala Panginoon nami ikon anak buha bazumuna
nanti kau kujuk di jalan kapian. Mana dunia pehamula mga laka sa itu sima dapat atas. Sahan soli tinaguhubot tiat tomat tong tirod lang ibulat. Masahat kami ulos sikat jang rapon. Asimar hanamat tanamal kaya debata. Sahat mahita tupang kabian. Sahat tupang horasan. Zala sa ito tong pira mo di Tuhan. Barang sila hono baka. Inamak pasahan musik. Oh, di sana mo. Oke, tahan. Walaupun jualan, marama ko ay masuk angin kagabi abang. So puno ko pala. Kami ulos ang rambo. Ang buwan jarga lang nang. Ani parihitian na boruda. Ang alat pasupat tuwa po sa pasupat tuwa di bata na boruda ito ela. Namasuk cari. Nasabi? Enggak. Musik. Saat kami ulos dok matar omma patari dahon nang soho sian haposo jalan nungahon di hatuaon Panginoon namin hula-hula mula dong hula-hula ni hula-hula kahula-hula baik keluarga Saragi baik keluarga Purbak Sulema nasa marudor-hula omma buat damang da omma buat pakyomu no lokesmu adik bahwa disuruh kahula-hula po alaw lang pala waktu tu perjusian Sorry ma Panginoon namin silonon namin tuhila namin o turo namin kasama Itu dah. Amang kayak warung neruhan nama ibu teh. Amang. Jadi bereng mo. Dan ini berguna. Ada tung ala nilas neruhan ibu. Lem dah. Sotung gabe. Belum ibek ko ibu ko tua patukuan. Yang mas surat nai. Surat gabe lupa no. Napa lagi surat nai juli banan no. Kemudian surat na mula-mula lah bu bereng. Gabi itu kasang-kasangnya kamu. Ya udah surat lain nak, lo mau nak?
balik kamu surat naik. Oh, iya. Jadi tahu di mana baru? Jadi Asa simpan. Diterbagi anu nasi tok kaitan orang rawat tubuh. si Huti apa? Iya, kita nawar rawat tubuh dari hutan. Si Huti apa lapor si Huti? Si Huti. Iya. Lima nih. Lima nih. Masuk ke batuan. Opus Anta. Opus Anta mari rawat itu kan. Pasaha. Iya, dua nih. Dua nih. Sahabat tuh laporan. Opus Iris. Tuh kamu udah. Gak ada suka bela saya yang baru sesuai roh harus dirata. Jadi Kalau apa salah udah selalu nama kita teh. Pangiruan, pembela keluar tu berku. Tenang memberi kamu nilai ini. Si pasahatan nami Tuhan mati. Alaitan yang nami. Bahalas nirohan nami mah. Alasan kamu. Lahir hotel berudak. Jadi apa yang permisi? Hina apa pasah udah selalu mahami. Tu baru doa tu hilang nami. Pedang mah aku dan hamba kusi. Nah taman di sana, iman di sana.
Alay? Alay. Gitu? Ano ba alay na da? Oo, no. Ikaw ito nga, Andre. Mulai ngot-ngot betong, mulang ubel matong pas ke. Ala na, siya magka pera ko na ito, siya gorpe ko na ito. Ino da? Bawa mas. Bawa. Nido. Kada jibi marminggu anak aneh. Bapak saya masuk ke atas sih, Ano si masahaton? Martaban na uli, martaban na rin ka. Pasahap mo na, pasahap mo. Busak pun Ano ba yung anak ko Ada kata? iso. Nido. Aboy? Ketiamu jo, maingat dapat. Betul na, oke. Ini toh, menang horas lanjut. Ulang yang surat naik. Dan jika dia kan no. Oh iya teh. Pas kamu, dah bujuk anak namanya. Ido, alay kon Potong sa bulan Maret na matatanga ko siya. Masya pa ita mo siya, kasi tapat niya partikyano. Mina si Ido. Si Wantong, si Ano pa yan? Ipe, kalipot tayo. Ano mo siya? Jadi no happy partikyano, sa tabi niya mula ulan namin. Dumulo mo pasahap. Dari pengajo di dengan nabuso nanyo leh niya ay pasok bulog ko man na ko manas dari putanan dalani makami yang duhangi tuduhani ito do leh siyang giat na tuwi buro dihamu akka sapat minauli tubuhan anak mahamu tubuhan buru
So itu kami to bertamu deh. Buat kami di kami yang mo. Asal dia tumi ron serta di penginami. Dia kadekmu nama sekolah lambat tulisuk na. Kaya batu pendidikan. Itu dah bertamu deh ko. So ni pinaboy Rokon hamil kanami pasal kami mahir karunan kamu kita lah. Musik, nama perkusi. Masih kopek. Las dorohanami di hamuna dua. Ada yang manggajalotik dari jurwa. Mereka muna dua. Mulai bertik ke bagi hami. Di hami akka ulang-ulang nadong di hutaw. Pokoknya hami dah berpurta. So ni boleh tujuan nak kalingat tak tulang dohot akka ulang-ulang. Omamu doh bagi tubuh. Alai go penutup kami dari sol. Kadang api bersogok perjuangan ulang. Kotok doh hamu nak kotohami. Ada ni kamu tu orang kami. Kotohami doh jalan hamu itu dunia mak kau ulang. Anak pasal di pasrohan kami. Di pasu-pasu nak kau ulang. Ojak kolon kami tu yang nak buat. Asapai si majujung mutu tu baran. Abing dia bingamu. Jak pasu-pasu nak kau ulang. Sok-sok ni nak sakam nak kau ulang. Pasu-pasu kami tok kau nak buat. Asa gabi hamuna. Ya kepasu-pasu najina lembuna sebagas turun-turata imana membuka perdonga sarapiok kamu na dua na pinasa balik na posonay mari dito pasu-pasu na pinasa balik na posonay magino kami sa kula-hulang na dong duton asa tuhata na magujak kuni di hamu na dua pasu-pasu perdonga sarapiok pasu-pasu na kanaboso asa simu sa kahol pagpegar sa karimpang bolo halak nama Ramadanga magibu rat toru maka ratu bintang ulo sada ni roha asadago akan diluan jupang akan ditalahat di hadanya itu nama dok pisar mata nari kontak mata di bulan dulu matong di ho hela do toweru anak nawala masari o baru nagawi raja pangagaluan tu samuni benar-benar pasatan lurus nagajak toro rabu manggonggong na amata nama tua di bata tuhamuna abang pandai kami nari maurus nagajak satu kaya kami ekor kami asabahin mausi biring-biring lihat tadi hanu dengan tuhunan tanam berperan dan punta tugas si mamoran adong sudah kontamin dari dua tot
Nami matong silon ni akapas-paso na siya tuhatta tuhamuna mahite-hite hami akahula-hula muna. Doon nami matong sonon. Kami sarang matong hapatani matanyari. Asuduto matong bulan di bulan. Di hari namang ihuton. Di bebere nami si turnip. Tumo manyawan malo masari dohot buru na buhay pangalolo. Di na mangarap pahita. Di na mangarap pahita. Akay bebere nami. Adoris si pora-pora. Dia kami mangarap to. Oras jalan toris saat mahamud to nama mora. Ope hu dokter sa kababaha tabo. Wala de. Sa tulang mo. Wait, tulang kota me. Jumolo matutu tarok malate to mataparding gambasa. Di siya lang kasi daw ng Yohana do tingnan naman ng ulot ta dula ka sa daryon. Tungori ma nang dia mo ibebere na dua. Marhite-hite. Di nang magkalo pasok-pasok barbaga sa pagdunga sa ritiyo kung nang bagas dorong itu hatta. Marhite-hite na persona. Ay betutu sa luhut na horong itu lang muna. Marmas ni roha kami. Isilas ni roha kami. Isun, ibu kami urus na gajah. Do sa luhut na kiriman niya katulang ngoke. Dan nami ang pagiriw tutuhat debata. Asa daw dodongon no kunis ni tuwa. Tubulak na ina tubusik boro. Dilulok ni tubutua. Tubanana kamu tua boro. Mu do taur sa tunaga tua. Bila di pemain na hudur itu abilita dia. Mana tu dia mau bere namin na dua mga laka. Asa di sini mau lakota para sa uli. Asa sa amin na solut sa ato mga bigaras. Sa ato matatawin nung ulus na minagandang ulus na mga balot. Asa sa mau duga biar tuhuk nga dala horos. So ni ma hata si naboy to pasat tawin mo lari. Ari ano si dong.
Rajaya sada honor soni pandahan na tua asa sejuluan masih pidik di holak kolang huta Pelias mahami raja namina makulit molo tungido penatar patupa asa titin na tinoba kolang-kolang mayatong belangguna hotik susadia peraja nami dalam nami masuk betul depan mirajai asina toranya mata nomor 2 de mata saya dikapai dari hita asal luhut na pasu-pasukan mau lihat Kapola, anong na musik na talibin alat kebetulan kapala mas mo Lady Rodo kami dison akatulango akahula-hula dohot sanhutna rombongan nganao pasahaton ulus nagajang ulus sitorok rabu simbol ni ulus nagajang didok na tua-tua saya mamit tamo tutuhatta asa gabi gajang ni umurma dihamu tujulan nyarion langsung songoni manang torok ni rabu ni ulusi tutorok nama paramuna tujulan nyarion ang giat darok song hata ni na tua-tua nama dok asa dong jongin na rumah itu baru-baru ke rumah korga saya di masonak kalamat temertua di batamat tong dihamu anak nabisu boru nama roha napatas ya pemaluan nama roha marhata-hata si woat namet tok tuhonda jala si buat tua inang dihamu nak lupa kita patuh-patuh lumpung adoran titi patuh-patuh harbo nangang saula dua malay kudohong ibatok kutudulan naron pairing-iring anak pairing-iring paupu saham mahmud tok tunamar nini sahat tunamar nono lasuk soni madihamu la saluhun nagoparan ni ima amang buru nami turnip asima rohani Tuhan kapunak ni sibagat dinginna dinurut ni patintingan horas dalagabi mahamot tok saluhun na pamuruan nami totong hidahami hamu marsid asa tinggo may naggiring-giring bulong na rata-rata hata panggabihan hata parhorasan na pinasanya mataraga saluhun na tuhamu na nasa malipat sa nariyon napasaut tong matong amat tamar tua de batang jadi nuay kiamat parmusik nami ulus na huwag kami o tumira nami o buru nami o bayan damang nahupag dusima ba alay ang mga sinama
ako di ate amang guru suatu Lo, para may kusyari. Panginoon ni Tante, sudah ikon buju-bujuha mo magkeluarga marsimadua antara kedua belah pihak. Asa dapat agak nanti rohamu. Mulu saya kamu muruk, saya mau si buat damai ate. Mulu damai keluarga, terjadi mah keluarga tulus dari Nazaret. Amin. Amin. Son, Andri Loto Karumen, rohamnya katantim, son mabuan tulus gajah rapu. Rot, Anugim, Ibotong, dan lumobi rohangan. Mau manungai anak siap tangan dan lubut dihami nama beriban. Jadi ikut dengkado aman rumah tangga. Asal boy sebagai contoh sobat maka adik-adikmu dapat bumi. Oke? Ini mama dan roto parmain. Musik baik memang tahu-tahu naik asal pasuk tahu. kamu ulus at kita garapoy tamaro kami tutumando mo natin marhidi di haraw namin tusungod dia besok pa namin marapag kamu ula-ula namin sa lahuna sa puluh jari-jari sa pusara si Majujong hirap ko na tuwa-tuwa sa na puro sa na palian dan sundat ada do man roy na manopak kaululan namin nampas sa benang namin so nima pagilong namin kita asutak pulon asalawi ka manopak ula-ulat ta kalau musik namin ada yang lama tutuhani manopak kaululan namin baik damang mga musik na naopak kasi Por
mau selalu na ulah-ulah namin Kristo. Ibailak ka na ulo namin. Ate, Kemudian teman tukso ini amang raja nami nabuhi do kami mga pahamu. Dari naman kulit kami amang raja nami. Mawang tumak kulit kami. Natuganda na be asibuhi be kay pasarap kamu tuak karena naman yun. Asa do namin mo tutu sila panata na tua-tua. Titim na tinopa pa ng kolang para una. Tukso ni pinabot ang pasat namin tuwa mo sa ludak na ulan. Betuhat na manggok ya ang pasas. Sa isuro mo sa debok na tigaras. Asabe rohan itu tumarot po hamu sa ludak na ulan. Sa may daw sa ludak na gabi ang hud ka na ulan sa. Bagok din ang ganang berhanto, duduk din ang ganang magkubiyan. Oras mahami sa luhut na hula-hula mula ng madsaro. Tugabi na mahamu amang buru namin ang mga nila. Dari amang buru, di partikyanon, sekiado pa katayot pa. Anon, duhur kami udah sutos tujuan na mabunan namin dahil dari namin, soalnya masih ada kita. Baik kamu mata si gabi-gabi sa ucapok kami ang naulit ka nila. Tumipok kamu na nokborwe mo tuba. Asamar urak mayat tok tutor siben na kubas. Badak katulad tok siben na tongam. Pertudungan ya tok tukijak siben na jagar. Abiyan ako songon hata nila dua-dua naman dok. Asa turtuin nan duhur tiyo ni dok nilote. Hata panggabian hata perhorasan na pinasahan yaman tarada Tuhan. Sayun ang matong ubat, jalaw ang matong mori. Salah 10 itu main netong juga di 10-an. Hata panggabian hata perhorasan na pinasahan yaman tarada Tuhan matong. Uzak may buwano mga hok matong aliza. Asatiko may nanggiring gulong na rata-rata. Hata panggabian hata perhorasan na pinasahan yaman tarada Tuhan muna. Napasaun tong matong amat taramat dua de mata. Jadi nuaing pe amat permusin namin. Kami ibeber namin tubagas ni foto namin ay damang nahopar to si asang giat monang maralohong muso dalu maralohong dongan ay damang tu nahopar to si amang permusik namin.
Apa itu? Masuk tuh. Ada mau datang yang kedua ke saya. Oh, sudah kan? Baru selamat. Iya, tukar malet Ya, ada berapaan? Cim keningnya lah. Ya, oke, cim keningnya dok. Itu lebih bagus. Iya, Oke, beres pisun. Oke, beres. Lambaikan tangan. Lambaikan. Terus. Ini ya, sudah. Terus. Kertasnya Terus. Sudah.